sngau harai ngiwan hani rekat berkijisha ya kai ke bangitip namar kai ke bangitip nginamla barong bangimtip bat abang ngiwan hani kamdai bangiwan ban ga ka jisngau ba ongi persha ban nginelam bakla harai ngiwan hani da bangitip berkijisha ngilap berkijisha ban ngipensngau ru hapi ya kena por ba menta te hani ngidan ru kibreu na po jong ka atomic mineral division na po Shillong ti la so thu shahi ba sibet kumi pada ngidi so thu ba nakapor kini kibreu ki persang ni banelam bakla ki persang ni ban burui ki jisha ngan si thu epi kai kadau ba nakalem jing kaseng ngimsha ik university sarkar ngimsha ik ni hu bawan ani galong ba nar ba kani hu House name madu arsnam arjar kale ke survey ke baseline environmental survey ya ke bala sponsor ke MD ke Department of Atomic Energy berkunjuru bala sponsor da ke ka BRNS lani ke Board of Research in Nuclear Sciences kata ke wei pengihapan persya te habang ya keren habang accreditation habing akran accreditation ni so mene bawang ba kamdon jingta ni so bat kuai ki balai i ki ba persang ban kran ki jisha ya kai ki ba ki kilap apa ka snong ka juki ngan so nga pi hot ngim lagi scientist harang itip ki jisha ya ka basic juga science ya ka basics jong ka jijakta jingta ju uranium ngitip nama accreditation ni kamlang kumba pambakla menit hinya tha ban sapen yak po men step Hare kakta ski tenba kata kumpai ba hoi kidang kibreu MD na por hare kin sapersang berpersai de kuming ta bena bakla hare bem sotu ya kata ngide ban paj ya kabarim kai kebalaja badio mentaru kaji abiang tiap ni kajing paj kajing krak jong kini ki tangs ya kablabu iki jekle uranium ngia so meni kidan giwe sembalang kibalalai ngiro na kalang kasang nadu ka arbar trik sat na bawa ngilalai bara bangalai ngilap kidan kiding krak kiding pai tinga syuang ba pansuan snap le se ngam kwa mkan tho hare kumya phi kinong mi khot ki khot jang ka committee environment haba yuan hame bachu snap kasur le se king bayong ngim so thu shu kadai ne kalai hare tolek lara pinlai chadom yasiap o pinlai chanu ba jeren ta hot kidak tumdan shu hare kitu kidin ta simen tikidang don kata kadai kijing sisa ti habe dei berkani ka banta na kalang jungi kumbang yon mene ni don kam ya kata ki ni penden agency ni so tenat pa piora re ki expert ki bawang ta kum ka MD kadai ka badon yang lupa ke MD kadai ba ya jarkar kat ke UCL na kum ta kum no banti uranium kum no bangalam bakla bangaladon ngadan ki kot ngidon ki saki ha ka bai ka baseline environmental survey habden ka health status and demographic pattern of population around domicile area habis kalale kita ni ba hot kadan ke kita rela manipulate ban penjak kendiat kita kenang bakat kam Februari ki banti uranium tinggal sabanang ba ni de bersutu kang MD ba ki de makna ki expert la kin persai sibet kada taka jingteler kuno berelam bakla ni kun ba ni de bersutu ya kita ke benta dia berkawang dan kami kita di pedan agensi bingilai kita tu di balik terodition udan Dr. Bramley berhabingilai jadi ngimlai dakti sudah lani ngimlai taka basulai taka mat sudah batsui patai staff bakakta nakam ta hari bangilai yang tu Dr. Bramley ira ro ding tau bakajing tau i ngadon kam patai hari ngila saki lembak kita kubur tinggal so bakam isu kafar bangin daya buntim harai kadai ka kamram ju sarkar bakan le el ka jong benta na kamtaban pentikna ba kanomban ka jingta na ka jingkrak jong ka tu ka tangs ba buri ya babu yu marpo kando uranium tejat ba pidon na ka committee on environment hakane ka por menta ngashpa rupan pensnol bat kentu na ta jong pi na chutu kandiat sabang ka sori bre uranium dikenal nam arjarnya bakadan ke publik hearing. Nah, serai baru dia kenal how bright, kebenai liur, justru arjarnya kadang ke publik hearing bala bisa persa anti uranium. Kajengni antara kalong ba di babun di persa. Hari ini tu ipi hadin kata ke ai kebaja. Ka sarkar o ka standing committee jang kani ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
Kata ka Ministry of sekarang India, what applying ke persya, kalau ay kata ka environmental clearance, kay kata environmental clearance, ke environmental clearance kalau ban sya na kanta banti uranium. Kata ka dai ke jingjia ke bani hadim ke public hearing jusnam arjarnyo. Tong chiu tu khandat hausnam arjar shpau bab. Hausnam arjar shpau hoj ni sultanat ya ka jingle jong sarkar. Hausnam arjar shpau kadang ka jing persang jong ka MD banyo ya ka environmental clearance ne ka jingpet nanta ban real uranium hapal pakram national park hare la kantai namar baki MLA kinomi khamat kilong sya ke alam sa khamat on kinong sya alam sa khamat hagi pai ba takia aba kadang ka jing persya hapnai mi jong sam arjar shpau na kaliang jong ka Ministry of Environment Forest and Climate Change kalaweng no lami kambla reject no ya kata environmental clearance nam ta ban real ban ksam uranium hapal pakram national park bat kadau golong bagi ong bagi habreda kimrat kau ki badan pakram national park ni kersan na kata kum kasan hare kajing kelim ta golong ya phi ki baba nang wa kaji hatu kamkor mar kau ne kamtor kor ki baba jong ka thang ka sabwa sil Namar balai habo khang ka sarkar nanta ban dapat reject nane apa kantai panai ka jimbet nanta ban uranium ki ang banada imrak thau hare hangni bagdeng pada jungi pat imat bangi khamtat dor ban imrak thau kani kawai ka bang kwa ban thu ba kini ki nomi kmat ke jungi ba sabha ban le ya ka badan kam ba naso banan namar kata ba jad ba kadan ka committee on environment ba sabasyam kana kubor bangin pa nakasan kumbalang mening li asno borok ngelang agi sirnam borok ngetung hat wala ki babun kina sunang kinda ke expert apa kita ki i jingja ha por musa te ka jing katu ku jingi namta jong ka committee kalong ba sabha banra ka sarkar banang ba khliapno ya ka isu uranium hapo ka chaj baru ku jingi khliapno ya kani ka isu uranium lani penkutno sendan ya kani ka isu uranium hapo ka chaj baru ku jingi khanang ba kum ka chaj baru nginyo ya ka jing karman nginyo khanang bi ba jong ka dong ka thang kinyo ya ka jing song suk ka jing song sengan te kumbalang meni ba bidai bakini ki AKA ngan bandang season pa ya ki independent agency pa kita ki balong lajut harai la pipa ya ki badan jing adai bat ka MD la kale ka MD ni kidan je adai bat ka MD ni kidan ki ba sim contracting na ka MD la ni kidan ki ba sponsor na ka state na central government na ka jungi namla ban priang kata ka dai ka kupor ka basai nama ka sarkar ka kedan kran na bade ka jito kit ka ba lajut tingi dai ban sotu ka sarkar ka dai ban state ka kata ni kentu ki members jaga environment committee ba pinra ya kata ka benta bat ban khliap no ru ya ka isu uranium hapo ka jat baru ko jungi tang gitu ta gitin ki ba kandiap batang ko kwa bin kran sai ni ka long ba daleng inom ailat ba ki pa ba jo ka than wa ka ji ki pa ba jo ka tan phang dulan ki pa ba so ba silsek ki tang sa khain ta dor ban ya ka dor ji kimrap kata ka dei ka ba ka isu ka yang ba daleng ni pasha nam ta ka jing thamu jo ka sarkar banti uranium ma chapran thro kari khublai sibun khublai si jarmu